All India Kirby Student Union atumpen sanglanghat pen merabhiti adak kachelenga towar kiklem ki soi puthak pini kache songpon. Lakhain kar phone nilip MSC constituency ke parlo chughela long sanglanghat pen merabhiti adak kachelenga towar kiklem ki soi puthak pini ni phai inkora serke praise surini ra inkora porni Peter Kaleunia long All India Kirby Student Union atum ongdung pen singrum si kache song jai me kedeng pon. Bangso kachelenga towar contractor laki munus parik si klem pondo. Kedam tangan ingkan surhini ra inkora pli alam pensi bangso towar semar pangching ponsi kadu guvi petem pon pemila. Monta chiklo jon thom jon pli apike labang so towar henu lalo. Lasi chiklo jon yang bong labang so towar cepatang serang nang jipusi All India Kirby Student Union atumpen munus parik contractor pan jongpon. Lapen chiklo jon yang bong jong si cepatang te pulutang te song do an chingrum si airset prungset pen chisong ponji lapen ke munus parik apaan ke mate munus parik asona contractor apaan ke blacklist ipon kok nang jipusi All India Kirby Student Union atumpen sodak pen alang lipan jongpon nilipen Philip Tisu mentu kan lontai kam cicing cukup kam kicing ke engineer sa munus pari contractor pan ini alam ke than elo kami city mane formally kale tadang isu selang non ekedi namung isu ko isi to tap tani lipan engineer sa go back ka komplain ke towar bana dete na chiklo jadi pe towar he Rasul puthak ke julom na langit he da dulu mati langit he pen long ke Julai cheklu nili tutuli si puthai lo sitami hula sod lage RV kintu ko pen jok repairing ne de lo asi non kidin akola exudu menda program ke NG program da julom lo aso pens nili akola hinu kini ala ko nili puthai thulu he puthai si mane contractor phanta formal letter ki PG phan alam dulu he pacheklemi phan ademala 5 years maintenance do mati asi dosi pakem po alam to vi to daptani engineer contractor manus parik go la tung de chisong along ala contractor manus parik bang na chitong dun lu malo da mu ke bang parik go back contractor manus parik go back ni pini ki pon dulu malo poson dulu ki pon na dalam sini ne long live kita bang jamai lo long live we want justice Union Central Executive Committee lapendak nilip aro people si pini dak nilip Peter Kaleunia arong along itu samjin pen kacesong amai deng kona kong mak lutang te merabiti sangagat tu merabiti atowar kaselam ka saoya joklo langnam lo pote ningkane si kit playing kali selam det pen chiklo ni pen sila bangso towar chethar plung lo ikeng ke damanta achip klupre bultang te gari motor ke dam ke konsi akijoy ke dolang ningduk lo people ma pulong te labangso atowar ka salam long contractor munus parik lapen bulutang te PWD road department atum akam ke claim ke saoya jok dak merabhiti panjan hirhiri arar tum kaceleng siksak dokoklo lasi labangso scheme langdam pelutang te 5 CR emondo laso 5 crore emon pen laso atowar kasalam pangbadam plote 50% kali 30% ta laso up 5 crore tangka dak pangyargi pelutang te ahin tangka nalo ahin tangka langdam pelutang te munus parik amit hanga pok celana fansi en idalo ju idalo adol keso motor pangplong idalo lake labangso atowar long asi niltum aksu asong pen pini dadak samjen kacesong long nitum akemang mate nitum ningke hangke cikloyon ni yang bong nitum apor pilo munus parik apen Kultang te PWD road department tumpan laso ciklo ni yang bong labang so atowar pachi phut thu lapsi
quality kupisi kipine ma materials kon si pinai ma PWD road department atum celang dun nangji pusi nitum sodak pen budun lo section officer phanta lasi la aso towa nitum cikloyon niang bong pen patang nangji tang tip lote nitum sodak pen aku kisisong dun pontri pusi nitum la central executive committee la pendang ni le parutum